Best Collection Mizo Channel clear tu te chi bai vek ole kan hriat to angin ammonium nitrate da khom puak wangin beiruta chet na ra phlak taka thlenga ni kha mi zate lan borala he thil puak wang hian building a chena sa hle a soprop na sa hle ani thlakhat don chan chua na tho ani to a mi za ni vel chan chua an ni to ani heti lai hian chan chuak tu te chuan thil mak deuh mai an hria a khol changkang tak mangin mi hringdam anom le om lo an ena inchim soprop nuai hnuai atanga ari ron chuak chu mi hringdam lai lungphuri ni in an hretlat mai thlate la vei to a thil mak takani ma se hi fin fi ala ni lawa khol thajok manga en fel tum me kani India le China boru kalzel India Army Chief General Manoj Mukund Narawan chuan India le China boruak sang thar le chu in biak na chin fel the bai sei thu atar lang heti lai hian August ni som ni pakwa le ni som thum zana rampa ni sipai in epna India sipai sang te lan la om renga boruak ala tang hle September ni li khan India sipai lal hian ladakat lo a Reuters zompui ANI ne na General Naravani na soidanin India le China boina hi in biak na manga chin fel mai thayani thuwa soi heti lai hian nuclear ral thuam nei rampa ni India le China sipai sang tel ve ve te chu an la in ep meka boruak chejok thleng thei renga ni laya indona la chuak lo hi awan nei thak hle ani anma ni ramalut masa angin anin puton ve ve a India ram chunga China sipai an ron lut masa ni in a soilain China po hian India sipai te hi China enkol China ram ho chunga an ron lu wangin tuna buaina po hi chuak ni in an soi New Delhi a China palai chuan China ram chunga India sipai te hi an ron lut masa a buaina siam masa jok te chu India sipai te hi an ni ti in thu chu an nei ani amai ro chu rampa ni te hian in biak na manga an buaina chin felan du thu an soi ve ve to boka India Defense Minister Rajnath Singh hi Moscow a Shanghai Cooperation Organization khom puya cham meka heta hian Chinese Defense Minister nen India le China boruak sang thar le chungchang an soi dun mai theini tarlan ni insa rifle thakna tur AK-47 203 India sipai nol puinan man India kutchuak insas rifle chuan soisel na sang atok thina tunlai assault rifle changkang tak tak chua to lain insas hi India sipai tamber te hian an la manga ma se zoi a thlak chho tum me kani video masalama khan kan soinual to a insas thlak nan hian US silai tra 6 hour SIG 716 mang khan insas hi thlak tumani a an nei sa bel chanan sing tel chok lu thar ni boka ma se India le Russia hian indoor na an nei meka insas rifle thak nan AK rifle chuak tharber AK-47 203 chu man tumani le ta ani tuna Russia acham mek India Defense Minister Rajnath Singh chuan he silai lei chungchang hi Russia ho tu te soi pui don ni in Russia chanchin bu te chuan an tar lang AK-47 203 hi soito angin AK-47 model thar berani a India sipai nol pui silai Indian small arms system insas tiar riatlar 5.56 by 45 mm round thak nan India defense lam chuan antin zone me kani Indian army te hian silai tha AK-47 203 ang hi nuai sari sing sari zet tu na hian an mamo meka Russia le India thodun na hnuaya India a hetiang silai hi sing khat siam tuma malak meka ni bok kan hriat angin India hian ama kut chuak ral thuam man tamatuma India asiam make in India thupui akal pui mup mupa Russia silai tha po hi Russia lam company nen thok dunin India ma an la meka ni Russia sipai general Shoigu chuan India in make in India akal pui hi Russia chuan thatakina thlopa India Ministry of Defense in he program ti hlotlina tumna hian
Russia lampon thei to pa chhuah pui dawn ni in atar lang ani. AK-47 203 hi India siam ani dawna. Indo-Russia Rifle Private Limited IRRPLT thodun na India le Russia hian an siama. India ral thuam siam tu Ordnance Factory Board le Kalashnikov te Rosoboron Export te chuan hma an la mek ani. India ral thuam siam tu Ordnance Rifle Factory Board hian chanvo za somnga point panga anaya. Russia lam company Kalashnikov hian za somli panga chanvo anei bok. Rosobon Export hian za pasari point panga chanvo anei ve bok ani. Russia silai 7.62 by 32 mm round ang chi siam na hi Korwa Ordnance Factory Uttar Pradesh ami te hian nikum lam khan an lo tlang zar to a. India Prime Minister Narendra Modi chuan lo hong to nge ani. He Russia silai tra AK-47 203 pakhat hi India cheng singriat zaruk somthum pathum vel mantur anga siam tumani a. Russia thiam na mangin India a siam tuma malak mek ani.